Abavugi ba Bodaboda abo mu district ya Ntungamo bakozire ekyafaayo okuta enshonga y'obushwere oburikwera nkora kandi obwo barikugaitwa mukono gumwe ekintu ekitarikukira kubaho. Abagore bataahire mu kanisa ya St James Cathederal shaaha mukaga obwo barikukumba nk'oku abakundeine batwaza butoosha. Abagisirwe Boona babire bahereza obwire bwinji barakutura hamwe nk'omukazi n'omushaija okusya aho bashwerire mu kushemeza obushwere bwabo. Nsanju ebiri gumwe. Bishop Nathan ahimsibwe ubagisire abahabwire okukundana kandi behare ekibico bushambani babana benda kuhangaza endagano yabo ey'obushwere oburikwera. Berinde emigambire mbi erikubetari mirungi bagire amakamarungi nce twabagitira bagende bagira amakamarungi kandi tubegishe kumushisha kwa kutwaza omukazi we kandi omukazi kwa kutwaza omushisha we ino mwanzi ati mwene chite tukachiferwa atkunga twashitunga. Bishop ahimsibwe n'uwatebekanisa omukoro ogu ogutumirwe Boona Bagaitwe. Ninyenda kusima munonga kandi no kwebaza Bishop witu omurungi owasteriho ekintu eki nangwa obwiru bwinja bamwe nikiba kibaremire abingi nibebasa konkitwe ntwenda kumusima ahubwo muranga ubwo yasterire kandi tukagwetabira kandi tukija twasa kushemerwa izoberi eryabiri na bina kushemerwa n'abacyara bitu. Bwire mazire imyaka 13 ngiyo mu bushwere ubutashemire kandi ntari kushembera ntari kwemerera abana mu kanisa nabwe icyo cyanzibira okutebekana mu kanisa ya Kristo. Mwena bwa Bishop Elizo kureba ngo yanyikiriza kuzo mu Bodaboda kugaitwa no mukundu w'uruhanga mpire nahora kinshemize munonga Bishop witu hanga mutero mugisha. Abo enshonga zitari zimwe na zimwe omukazi n'omushaija kuzo mu bushwere oburikwera abantu bamwe tubari kugitwara mu nk'ekintu kikuru. Hariho abantu abari kutina ngu nicetenge sente nyingi ekintu eki Bishop ahakanise. Abashombi tubaryokwe mbajangu tutwine sente miliyoni 10 miliyoni 20 nyera kugambira ko kujya terhanga ninkushaba ngo nanye ndiko mu bushwere obukwiragura nanye ndo mu bushwere oburikwera nakikora kandi abo nabo tubinire plan ranga kwa rashima mwaka ukwija nabo nza kubagita bwanyuma okutanaho n'endijo mikoro abagisirwe tubategine no kupangisa motoka zo kubatwara okwihaho bevugire ariza pichipichi zabo barikuza ahafunguro obwo bembirwe Bishop abagisire oye kwatiremo. Ombaro gw'abantu nk'abakugaitwa necho mugasho munonga omuchanga hamwe ne kanisa abo kuba abantu abatagisirwe tubari kwikizibwa gukora ebintu bimwe ebirumo kwemerera abana babana babatizibwa okwirira ahameze rukwera okukora bwa bestmani metroni hamwe n'ebindi byinshi gasha kwa beka kwikiriza omuri kyama Ntungamo.